Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangamusamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze-ke okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphuthi lezi ndaba ungawenzanga njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lesi nyanga-ke siyaziyo-ke laphana-ke yakhankasa kakhulu-ke laphana-ke ikhankasela-ke i-MK-ke laphana-ke iveza nanokuthi-ke yafaka izimali zayo ngenkathi ikhankasela-ke i-MK-ke laphana-ke yaveza-ke laphana-ke kungaziwa-ke laphana-ke ithukuthele-ke iganunwabo konke kusanda kwenzeka-ke laphana kwe-MK-ke iveza-ke nokunye-ke laphana. Kodwa-ke ngifuna-ke mina ukuthi wezwa ngami-ke phela-ke into enjengoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo yayo-ke le nyanga uzizwele wena-ke ukuthi-ke ithini-ke. Mina-ke sengicabanga laphana ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo leyo ungene mu-comment section-ke ufisho uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindeza nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe siyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Bafowethu kunjani? Uzikodwa lokhulumayo, the member of MK Party, in a good standing. Nami ngiye ngizwe ukuthi abantu bakwi good standing kodwa-ke I'm in a good standing of MK Party. Uyabona kunento nje bafowethu engingayithandi enihlala niyikhuluma live right center nithi-ke MK idlale ngabantu, abantu bakhipha iy'mali zabo. At the same time kungakafiki lesi sikhathi sokuthi MK ukuthi-ke na izwe liye kuma-elections. Ngayikhuluma lento kunini ngathi mina kini bafowethu ungathi makukhona okwenzayo bese uthi-ke nakhona okubhekile. Uyabona we all spend money nge-MK Party, hayi imali encane, mhlawumbe wena encane kabi leyo wayispenda neyaspendwa yithina, kodwa kwazi sizwe sibemeza MK sithi-ke hey kwasha kwacima i-MK kwasha kwacima. We still the members of MK Party, nathi asiyange eParliament. Uyabona ufuna ungitshela ukuthi-ke wena ngoba nakho wakhipha imali sekumele uye eParliament, unasiphi isipiliyoni seParliament? Uyabona akudlalo lapha kuyasetshenzwa. Uyabona ngoba ubona skipha lezi zalukazi namakhehla abalele lapha eParliament asizona ilimi ingoba abalele. Uyabona ungafuni-ke nawe ukuyokwenza into ongayazi. Uyabona thanks to our national organizer which is uFloyd Shivambu ngokujoyina i-MK. We understand, and thanks to the leadership ukuthi-ke na athole isikhundla asitholile because we need a spillion. Baba uNkosinahleko, abantu abaziyo oDesvan Ryan, abantu abaziyo kuba bonke laba baxoshiwe vele nina nitakiwe ngonitshela mina nitakiwe ngani ngoba nina nihambe naya lapha eParliament nayolala kwathi kusetshenzwa nina nalove eParliament benesipithi ningaxoshwa usidakelwa nina. Uyabona futhi laba abakhuluma ukuthi-ke uLukhuzana uba uNcamalala abakhuluma ukuthi-ke uNcamalala udlale ngabantu bangidakela ubaba. Ufuna ungitshela ukuthi ubaba wena yonke lemisebenzi cebhekise kumina ikhamera, ngicela ufuna ungitshela ukuthi wena ubaba yonke lemisebenzi le obekumele ukuthi-ke na ayenziwa abanye abantu ayinikeza abanye abantu bekweyakhe yonke ningazodakela ubaba nina. You understand? Ningazodakelwa nina ubaba. You understand? Uyabona manje nje iyekeleni lento le bafowethu, iyekeleni. Uyabona uzikodwa lo the member of MK Party bengisabalekela amaphoyisa. Kuyafuneka bafethu ukuthi-ke na ubahloniphe futhi nawo amaphoyisa lawo. Ngime endaweni e-wrong la. You understand? Akumiwa-ke la bafowethu. Uyabona sengizothi mina ngoba na ngakhipha imali kwimkhonto bese ngithi-ke na bayangidakelwa. Hey vele ngiyahola kwa-MK nginesikhundla ngile phezulu. Uyayibona indaba ngingaqoshwa nami ngwakusasa lokusayo angisisofla ngixolisa. I'm a good standing
Hey, good standing. Basho kanjani? Angifundile. Sengizogijima nabeParliament futhi manje. Ningazongidakelwa nini. Uyabona? Njoba omunye ngimzwile athi iMK ibine meetings kodwa thindaba yakho neMK. I'm still a MK member. We understand? And in a good standing. Bye.